celular charini chinachu? Ñuka wawakuna charipa. Ña. Y chayhina pipas kikinmankallapi kikinqa castellanopi rimanki o quichuapi rimanki? Ñukaqa quichuakupi tigrachipani runapurakukunapika. Ña. Y cuitzakunaqa? Paykunaqa quichuata comunayacha castellanopi parlaspa tigrachipa. Paykunaqa mensaje nishkakunata escribinkuna. Ima shimipi? Runa shimipi mastimi castellanopi ma escribin paykunaqa. Ña. Ari. Chayshina mama papunlla kaqpi o tayta papunlla kaqpi chay karu llaqtapi kawsakunaqa nachu kayankuna? Nana kayanchu. Ña. Pillapish na kayachin. Paymanta rishka kashpama kayachin. Kanchipa ayllu rishka kashpama kayachin. Makino shu vecino shu familiakunaqa maypish kayachinqa ñukanchiktaqa. Ari. Y televisión charinki nachu? Blanco y negro kutari charikanchik. Imata chaypi rikunki? Ñuka no tanto gustashkanichu. Ñuka cosa gusta una novela noticiakukunama uyapayari. Quichuapi programa tianchu? De quichuapi tianmi kashka. Tutamando las 5 de la mañana tiankas con las 5. Chayta kikin rikunki? De repente cosa ñuka rikuskani. Mana rikunki? Na, yachani. Y película kunata rikunki? Wakinpi wawakuna asinahupi imapish rikunayakuna sasapi rikun chaynaqa tilta rikunpaqa tiempo ministerin tiyajon. Nachaypa tiempota charishpaqa na chaypika gustapashkanika. Ima peliculata ashtawan rikungapamunaki? Rikunay? Ima peliculata ashtawan rikunay? Imapas na chinkukuna imashinapas na ima sinakunta gustashkani. Y kusa tayta televisión da rikun? Tayta gusta. Película kunata? Ima peliculata payka ashtawan gusta? Chaykunaqa shutiwan markutinaqa chirinqa tampoco pashala. Ari. Pero chayshina Nalin kunanchikataqa na gusta. Ari. Con el tiempo rikunki kay ña rimashkanchik televisión tiyan, celular kuna tiyan, computadora nishakunapish tiyan nachu? Tukuy ima tiyan. Wambrakuna, kuitzakuna computadora también tinkuna? Con computación, trabajo con la computación, ya